U tom dijelu sela živio je stari ribar koji je znao dobro hvatati ribe. Ruke su mu bile hrapave i izgrebane od velikoga veslanja, dizanja vrša, parangala i potezanja mreža. Ma to vam za ovu priču i nije toliko važno. Važno vam je da je on imao puno lijepu kćer. Koja se zvala Karmela. Još dok je bila djevojčica, ostala je sirotica, bez majke. Kao djevojka bila je ljepša od najljepšega cvijeta. Govorilo se da nema ljepše cure u cijelom Kambelovcu i u svim splitskim kaštelima. Neki su govorili da je po ljepoti možda bila ravna samo neka cura iz Donjih kaštela. Ma, to se onda samo tako pričalo. Neka je bila lipa ka najlipiji cvit. Ni vonjela po cviću, već po ribi. Će ju je sosen vatala, pribirala i po selu prodavala. Kad bi odila po selu s pajerom na glavi, svi bi se za njom okrećali. I staro i mlado. Ona bi uzoru blizu porta na onoj velikoj stini prodavala ribu. Puno je njih išlo na peškariju samo za nju vidit, jer kad te pogleda sa oniman očiman, svi te trnci projdu i protresete sve do u petan. I kambjer sin Mijovil bi koji put išava zest ribe za obid ocu i materi. Ma ni njemu bilo do ribe i roditeljske radosti koliko za izbliza vidit Karmelu. Ona bi činila fintu kada ga ne poznaje, kada nisu iz istega mista. Znala je ona, jesu oni, ajmo reći, iz istega mista, ma je on sin gospodara opola sela. A ona, bidna sirotica, ribareva jedinica. Nije imala doma spremljene ni lancune, ni intimele, ni budante za dotu. Ma ti će tu ča bit, mislila je ona, ali bi ga isto s oniman lipi noćiman obamirila od glave do pete iz potaje. A bija je, mora se priznat, šesan momak. Kad bi žvel to nosija pajer pun ribe doma roditeljin, lipo bi mu iskočili mišići na rukane. One day, the mighty Turkish army attacked today's village of Kambelovac. Everyone working in the fields started running home to save their lives. The Kambi family and their farmers ran to their strong, tall stone tower and the shelter around it. The farmers ran to the fortified village, which had no strong walls and hid anywhere they could.